سروک گشتی هدا پاره برز زکریا یا پجوغلو و پرسا جیب کم برز یا پجوغلو تب خیر هاتی رو داویدن باش. بله سبا بله برز سبا کمیسیون دجوه هونجی تیدجی دگرن اندام کمیسیونه نه مجارن گوتوبیج آویا سبا دیارن گلوه گوتوبیج دکی جان چارچوه ده بینه کرن سبا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بله صبي چاوک جانی زمین دمجمر یازده کمیسیون واجبین خو یکمین پیک بینه. بن سروکاتیا سروکی پارلمان ترکیه برز نمان kurtulmuştu ve evciyim pek bir. İroji numan kurtulmuş yani saatek beri ev partiyen ku grup evan hana پنج پارتیا یعنی AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP و ام بجن او گروپین کو سه پارتیا به هفره آوا کرنا جیر تیگوتنیه نیول. بله. بوان را هفدیت نکر جبو جوین آسبه لی تو آگاهی در حقی بیاو که ده حتی وی کلی که نگیشتی دستیم. اما سبه هرن روجاب هر چبه بسری ده کاغلو و اساس خباتن و کمیسیون چبه و ناوی چبه و بلکه هنگ وظیفه بین داوش کردن. اما جه وقتی کنم بدر عمل ودر بین حتی و ساعتی تو آگاهی کسی ندایم. بله پیشنیار که و که هدا پاره جبو ناوی کمیسیون هیا برس؟ Yani ambejin mümkün kuna ve komisyonu belki tesis kirina biratiye Cenova yani ava kirina hukukin biratiye yani belki komisyona biratiye yani navek kurtbe mümkün ama godarib kin peşniyari okuyacağım bejin işte o hanek اندام کمیسیون یعنی هنگ آلینجی دلگرام بن ممکن به حتی ریتی هوا مرد جوان بره و جوار دور بکه چه تراجم. بله. بله تو دانستندن حتی نها دنابرا و دم پارتیه ده لسر و پیواجوی چه بویا گلو لناف پارلمنتوی؟ نه خیر. چه نبوی؟ بله. هونه و دخواست چه ببه؟ Yani gerçi be am tüm tebejin ben nabenan aliyen siyasi nabenan hizben siyasi de lazım deryen diyalog etim fikri be danustandın çeve. Ev mesela ne mesela yek partiye kiye yani yek aile kiye 86 milyon insan çıkaz dınav Türkiye'de dijin çe Kürtçe Türkçe ban kesindin. Jve امبیجن تکوشینا چکداری هر کسی ضرر دیتیه و چکرنا صلحی بیدنگ بنا چکان جه هر کسی را باشه و هر کسی سود برگره چه فایده بگره قنجی هر کسیه جبر به که امبیجن همی آلیین سیاسی همی پارتیین سیاسی لازم ادنابین اون دا دیالوگ هوا که چاره سریه به مسئله چیه لسر و دانستاندن چه بند لی مخابن هنک پارتین دریه خواه جهنک پارتیان بناکن اگر دری ببن از باورد که می روزه که او دریجی ببن و او دانستاندجی چی ببن انشالله هم دبیجن هم باورد کن و ببنا سبب صلحی سبب چیکرنه سبب خیری انشالله برز yapıcıoğlu hemen demede hun mafnasın ji hukuk nasın hune hevul bidin yasayên çawa derkevin peşniyarên yasayên çawa ji vê komisyonê derkevin ku bihêlin ev pêvajo bikîje encameke baş. سری ده از باور دکم او ریخستنن کو خو فسخ دکن یانجی او اندامن کو چکی خداتینن جبوان لازمه هنک یاسین نو درکبن یانجی یاسین گو هن دوان ده هنک گوهرتن چی ببن هلبت پیشنیارین مهنه یعنی حتی بری کو او پیواجو دست ببکه
yani çend sal berêjî birastî amadekariyekê me vî şeklî hebû. Yani çek û em bêjin têkoşîna çekdarî yan jî tund û tijî ne rê û rêbazên rastin durustin ji bo pêkanîna mafên însanan yan jî xwestekê wan bûyê awayê got bê ziman ne ji bo çareserî belkî astengiyek ji bo çareseriyê ye. Baweriya me ew e heta îro me çend cara anî ziman jî silahên di destê PKK de û rê û rêbazên ku PKK bi kar danî li ber çareserkirina kêşeya Kurd astengiyek herî mezin bû. Em hêvî dikin ku ew astengî îro ji holê rabû be. Ji ber ku rabe, ji ber ku ev destberdana çekan yan jî fesxa rêxistina PKK bi temamî pêk bê, lazim elbet hinek yasan derkevin. Em jî dibêjin ew kesên ku heta îro çek bi kar neanîbin, bi tenê endamên rêxistinê bin, ji bo wê piştî ku ew rêxistin xwe fesix kir yan jî bi temamî çek berdan, lazim et heqê wan de ti dawa venebin, ti doz venebin û neyne ceza kirin, neyne sîza kirin. Lê ew ê ku çek bi kar anîne birêz? Di berê de hatibin girtibin jî, ew ku çek bi kar anîne elbet ji bo wan jî lazim e dîsa hinek guhertin çêbin. Yani ew kesên ku dev ji wî karî berdabin, eger ceza di qanûnê de mesela ceza ji wan çi qastê xwendin, lazim e jê kêmtir tiştekî bêgotin qanûna de guhertin çêbe. Heta ne bi tenê ew kesê ku çek berdan, ew kesên ku di berê de di hebs û zindana da bin jî, mesela em bêjin hatiye girtin, cezayê mebed li we hatiye birin, li gor qanûnê Tirkiye 30 sal zêdetir ew kes di hebsa da dimînin. Em bin eger ew rêxistina ku xwe fesix kir yan jî temamî dest çeka berda, çeka danî û muddetek ser de derbas bû heta ku yani hat tespît kirin ki ev ya ciddî çek berdan e û carekê dî çek hilnayînin dest bi şer nakin. Lazim e cezayê wan ew kesên ku berê de ceza xwarine de hebsa dine jî cezayê wan jî qismek jî li ser wan rabe. Yani ew em karin ser nîqaş bikin. Gelo ew cezayên mebed em mesela 20 sal raza be yan 15 sal di hebsê de mabe yan çend sal be dî wê ew di komisyon de bê nîqaş kirin. Helbet komisyon ne ciyê biryarê ye. Komisyon wê pêşniyariyê xwe ji bo raya giştî ji bo meclisê wê ragihîne. Paşî ev biryar, ev yasa ji meclisê derkeve. Pêşniyarî me ew e em bên lazim e cezayê wan jî hinekî jî bê kêm kirin, hinek cezayê wan ser wan rabin. Ev ya eger kî em bixwazin rûpelek nû vebe, em bixwazin kî ew biratiya ku zende girtiye yan jî zararê dîtiye, carekê dî em bixwazin tesîs ve lazim e her kesî gavekî bavêje. Ji bo wî jî lazim e hinek guhertin di qanûnê ku hene, yasayên ku hene di wan de guhertin çê bibir. Lê birêz ya picoğlu ji bo ku mesele bibe yani eger aştî be, eger biratî be, wê demê nabe ku meselen ew ê serê çiyê da dikevin, cek bi kar anîbe yan bi kar neanîbe, bikaribe bi rehetî biçe mala xwe tevlî jiyanê bibe, yani eger cezayê hebsê hebe, ew ê serê çiyê wê bêje wê demê ez ê çima vegerim. Yani ev kesên ku heta îro çek bikarin û di hebsa da bin bên lazim e cezayê wan hinek jî bê kêm kirin. Lê ew kesên ku ez bawer dikim eger kî bi rastî ciddî rêxistina PKK xwe fesix bike û bi temamî çekan deyne, ew kesên ku çek bikar anîbe jî eger kî îstixbarat di heqê wan de nebêje filan kes filan 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 جی هفقاز جارم چک بکارانیه خوین هفقاز انسان رجان دی اگر راپورتین به شکلی نکنه نو دوسیه او جی هر کسی کو وکی چک قد بکار نانی و معامله ببینن. بله بله برز و تو پروژه یاسایک جبوی
توليبونا وان كسان بو نافا جواكي هبا قالوا مثلا اوي بخوازن خوندنا خو بردوام بكن نيفي هشتنا چونه اوي بخوازن كار بكن هنا كان بتمنن دوي خانه نشين ببن هنا كان نخوشن دوي بين درمان كرن آلي كاريين بوي آواهي وي هبن آسان كاري ما قاقل سروان همي مجاراوي بيني قشكرن اگر كي روبالك نوفا دو شامو روبالك نوفا لازم اف سروان همي مثلا نقاشك باش اما نقاشك جدي وصميمي جبو چارەسەریه جبو چارەسەری چی لازمه لازمه هلبت هستياريا اب ملتين كو خزمه وان اولادن وان هاتنا كشتن هستياري وان جي مرة جبار شعبي خدور نكه وانجي حساب در نخه ولي يقولي مرة بقرة يعني كقالوا أو نقطة شيء كو أم كاربن هر كسي بأوي كي بيجا أري أبيا نتام بدلي من أجل أسكارن في قبول بكم جبوا سلامة ملات جبوا سلامة مملكة. بله برز هناك نوچه هنه یانجی گوته گوتن دبیجن اگر هیا اندامین و کمیسیون گروپ جوان جارو بار سردانا امرالیه جی بکن وکه نمونه هونه بخوازن بچن سروک پککی ببینن لامرالیه؟ يعني دخوازه كما بوي شكلي تنا لي اگر لازم با اگر پیوست با هنه کس کارن جبو وان کسین کو لچی چکی خو بردانه یانجی او اندامن رخصتنا پککی گلو هیوین وان چنه دخواز وان چنه جبو گوداری وان راست جبو ام بیشن سروکی پککی ببیزن کارن هرن گوداری اجیب کن. بله. اما دخوازه که می شکلی تون. بله برز پرسک جیبرات درباره روشا سوریه و روجاوا دبه لوی داره دانوستندنک نهادنا برا حسده و حکومتانو یا سوریه ده هیا باندورا وی یکی وی دانوستندنه چه باش چه جی خراب و چه قاسیل سر وی پیواجوی بکه اگر لور بسر نکت دبکو لترکیه جی اف پیواجو تکره مخابن يعني تعلقي كي بو شكلي هي يعني اسكارم بيجن بلكي دست بيكرنا في بيواجو يجي راست بلكي جرداي روشا سوريا بو لي مخابن از انا فكاري من هنا از بيجم اگر كي روشا سوريا تبليبونا اسرائيل اگر او ام بيجن باسكن PKK ين لسوريا هر چقدر نبوان شاف جوتا بجي herkes dizanı em jî dizanin hûn jî dizanin yani giraniyeka bاسكن PKK nav Suriye'de heye di serî de belkî zilm û teadî li Kurdên Sûriye jî kir lê lazim e Türkiye ne bi awayekî dijberiya Kurd te bigere yan jî او حركتين بوي شكلي بين فام كرن تركيا جوان خود دور بخه وكردين سوريا جي بتواي يعني تش او كسين كو دناف قصد دنا دناف بيدن يعني بارتيين دي حزبين دي جي او جي لازم في فام بكن جو الصلح نابينا كرد ووان ملتين دن اي حريمي جبو هركسي قنجه لي اگر بزخت و یانجی به هنک سیاست ای اسرائیل اگر کردن و داره تب بگرن و هم کرد ضرر بکن هم جی گرین مملکت بتبایی او کن از ترسام ابا گو پیواجویا ترکیه جی اب پیواجویا صلحی ای آشتی براتی او جی ضرر ببینه لی از هیویدی که انشالله ده داویه ده عقل سلیم دیسا پیش بکوه و انشالله اب يعني اب بيواجو قول تركيا دس بكريه فايدي بدا كردين سوريا جي از باور دكم نبتني كردين سوريا كرد حريما كردستان عراق شي ان شاء الله جبو واجي و اب باش به يعني چك بردانا PKK لتركيا و بيواجويا اشتي ابراتي اي وك هويه بسر بكوا ان شاء الله
وی سوریه جی کرد سوریه جی و او جی بهتر بگیجن حقی خو لازم حکومت مرکزی سوریه حکومت نو او جی نبک حکومت بره یعنی سردم اسد چاگو کردان بلکه ناسنامه یوان جیت نبو لازم او جی کرد و در ناز بکه و کرد سوریه جی د اداره سوریه ده او جی حقی خو بگرن جی خو بگرن وکا هر ملتی دنا سوریه ده جیانک وکهب و برومت بکاربن بدومینن ان شاء الله بوی شکلی ممکن اكو صلح و سکونت به تمام هریب ان شاء الله. بله برز یا پجوغلو پرسامنی داوی د درباره دستور دیه تو پیوندیا و کمیسیونا کو هونته دنه و به گوهرتنا دستور هبه هونه کار کی وهاجی بکنگلو yani avakarına komisyonu da burası Almancak bir şekli tuna. Li bavariyam ava ve civili komisyonunda ve guartına dasturici ve berojavi. Az yani gelek jaramı guti jar değil ve de dubara bakıp. Bale. Kişiye kurd haye o lazım bir çare serkerim. Çekin desin peki de aviyaji persek mazın bu o belki aslında her mazın لپشیا چهارسریه کشیا کرد بود. لازم است هر دو مسئله تبلیغ نبود. لپشتی گو اول مسئله یک جبو ایدی نبو آستن. یعنی یک جوی مسئله جبو ایدی نبو شرط پیشیا وی نگرد. هر دو مسئله جی کارم بین خبردان دیوی کمیسیون دیج کارن ام سر با آخفن سر نقاش بکن. پیشنیاریون خو بیشین. لی ام بیشین دمل دست لازم PKK چک برده جبو کشیا کرد اویا انشالله و فایده کی مازن بده او اصلنگی مازن جبر چهار سرکرنا کشیا کرد به جولی را اویه دو اگر PKK چک برداشی برده شبه جاره کی دی دست به شر بکه دست به تکوشینا چکداری بکشی لازمه کشیا کرد دمل دست محقق به چهار سرکرد جبو و چه لازمه؟ جبو و لازمه هنگ گوارتن یاسایی حتی بلکه مکزاگونه ده هنگ گوارتن چه بین هنگ گاوین اداری بین آویتن اما بجن هر دو مسئله اری ده هنگ جیا ده بلکه علاقه وان به هفر محقق هیه لی هر دو مسئله یک لبر ایدی نبا آسنگ یک لبر ایدی نبا شر yani her vaki am bejin pevajoya çarasediye go daha manav kirin 10 sal beri. Bale. Hükümet digo jibo az gava bejim lazım PKK çek verdi. PKK digo lazım jibo go çeka verdim hükümet falan gavi babeje. Her da asebun her iki edi suçdar kir hükümeti go ve masayı ego qalban PKK ona am ser masayı darnam hükümet ser masayı rabu ام بجن که هر دو مسئله تبلیغ ببه یک لبو جبو ایدی ببه شر و دیسا بخاتم پیواجو و نگیجه انجام کی باش جبر وی ام بجن اگر کمیسیون ده ام مسئله بین نقاش کرنجی لازمه نه وقت شر جبو گاویندی بین آخفت gelekî spas bi rêz Zekeriyaya Picoglu serokê giştiyê Hudaparê û endamê Komîsyona Parlamentoyê tu mêvanê me bû zor spas.